not in the mood, but you'll be here soon. Abantu bifashe mapfubyi, abandi baguye mu kantu nyuma yo kumva aya mahano. Ibintu bitamenyerewe na gato mu Rwanda ndetse no muri aka gace kacu. Ni inkuru y'umusore wiciwe muri Kigali yicishijwe amabuye, akaba yendaga akurushingana n'umukobwa yihebeye, aho umukunzi we yahise ajya muri koma. Abantu bifashe mapfubyi, abandi ibagwa mu kantu nyuma yo kumva aya mahano. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bitaryoheye amatwi habe na gatoya, kandi ni ibintu bitamenyerewe na gato. Ni inkuru y'umusore wiciwe muri Kigali yicishijwe amabuye, akaba yendaga kurushinga. Uyu mukobwa abendaga kubana, nyuma yo kumupfira mu maso nawe yahise agwa muri koma. Ni ibintu bidasanzwe mu by'ukuri. Nitwa na Christine Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ngwaye ikaze kandi nongeye kugushimira uburyo ukomeje kubana natwe. Ndakwibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu, ubundi ibyo dukora bikajya bikomeza kukugeraho uri uwa mbere. Ikaze. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze ku Ibendera TV. Umusore witwa Etienne Ntacyabukura wo mu murenge wa Kigarama ho mu karere ka Kicukiro yishwe atewe amabuye ari kumwe n'umukunzi we bateganyaga kurushinga. Ubwo bateguraga ibijyanye n'ubukwe bwabo, aba bombi baje kumva abumva abantu bari kubateraho amabuye. Umusore birangira ashizemo umwuka. Ni ibintu umuntu atashobora kwibaza, ndetse kandi ni ibintu biteye agahinda. Ni agahomamunwa ndetse n'ishyano, aho abo mu muryango w'uyu musore baguye mu kantu, ndetse agahinda akakaba kenshi kugeza na n'ubu ngubu. Yeah. Ahagana saa 3 z'ijoro yo ku Cyumweru tariki ya 2 Gicurasi muri uyu mwaka, nibwo uyu umusore Ntacyabukura wari kumwe n'umukunzi we yatewe amabuye kugeza ubwo ashizemo umwuka arapfa. Amakuru ava mu murenge wa Kigarama avuga ko yatewe amabuye kugeza ubwo apfuye ahagana saa 1 z'ijoro mu kibuga cya Groupe Scolaire Bwerankori, ishuri riri mu murenge wa Kigarama ho mu karere ka Kicukiro, aho uyu musore yari ari kuganira n'umukunzi we, ari nawe biteguraga kurushinga. Binavugwa ko bari bari gupanga iby'ubukwe bwabo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigarama, umubyeyi Mediatrice, yemereye igihe iby'urupfu rw'uyu musore, aho yavuze ko amakuru y'uru rupfu bayamenye, ndetse avuga ko uyu mukobwa we yahise ajya muri koma acyumva iby'urupfu rw'urukundo rwiwe, dore ko bombi bendaga kurushinga ngo vuba, ariko akavuga yuko hahise hatangizwa iperereza kugira ngo hamenyekane ibyaba byaratumye uyu muhungu apfa. Ibi akaba yabitangaje muri aya magambo, aho agira ati: twasanze yari kumwe n'umukunzi we barimo gupanga iby'ubukwe, dusanga yapfuye. Tureba ahantu hose, dukomeza dushakisha, atuza kumva ko hari abamuteye amabuye mu mutwe. Yakomeje avuga ko bari barimo gutegura ubukwe, ariko umukobwa bikiba akaba nawe yahise amera nk'uhungabana. Uwo mukobwa yahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho, mu gihe umurambo w'umusore wajyanwe mu bitaro by'akarere ka Gasabo ku Kacyiru, mu gihe iperereza ryatangiye ngo hamenyekane amakuru nyayo y'urupfu rw'uyu musore.
ni ibintu bitangazwa nyine n'uyu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigarama ho mu karere ka Kicukiro, Madame Mediatrice. Abantu bakeka ko uyu musore ashobora kuba yaba yivuganwe n'abari bamufitiye ishyari ry'uko agiye kubana n'uyu mukobwa, gusa ariko kugeza ubu nta makuru y'ukuri yari yajya ahagaragara. Ibi bintu ntabwo byari bimenyerewe hano mu Rwanda. Reka uyu ni umuco utamenyerewe na gatoya, ndetse n'abanyarwanda bakaba benshi bawamaganira kure. Reka tugufashe kumva no gusobanukirwa neza ibingibi byo gupfa umuntu yishwe n'amabuye. Kuva mu binyejana byinshi mu Rwanda ntibyari bisanzwe kumva ko hari umuntu wishwe atewe amabuye. Uyu ni umuco utari uw'abanyarwanda. Uyu ni umuco ndetse utamenyerewe na gato haba mu Rwanda ndetse no muri ibi bihugu bituranye n'u Rwanda. Ubundi kwicwa umuntu atewe amabuye byari bimenyerewe mu bihugu bigendera ku mahame y'ubwigomeke no kwigumura ku idini ya Isilamu, aho usanga iyo hari nk'umuntu bashaka kwigizayo cyangwa kwikiza bashobora kumutera amabuye kugeza ashizemo umwuka. Ibi uzabyumva ahenshi muri biriya bihugu by'Abarabu n'ibindi bigendera ku mahame y'idini ya Isilamu, ariko ntago bishyigikiwe habe na gatoya. Kugeza ubwo twatangazaga iyi nkuru nta muntu wari wahamwa no kuba yaba ari we nyirabayazana w'uru rupfu. Rw'uyu nyakwigendera wo mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama. Gusa mu Rwanda amategeko ahana avuga ko uwahamwe n'icyaha cyo kwica ahanwa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68 agakoni kaberamye 2018 yo kuwa 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wo mu 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho iyi ngingo iteganya ko umuntu wica undi abishaka aba akoze icyaha. Iyo iki cyaha kimuhamye rero abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ngayo nguko. Gusa ibi bintu birababaje, abantu hirya no hino bakomeje kubigaya, nta wabishyigikira. Nitwa na Cretine Ntirushwa, ndagushimiye cyane wowe ubana natwe ku Ibendera TV. Ndakwibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu. Nubigenza gutyo ushobora kuba uduteye inkunga ikomeye. Ibitekerezo byanyu turabikeneye. Tukwifurije kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Kugira amahoro.